चाहिँ सशस्त्र प्रहरी हो कनि ओहना रानी माता मेम्बो कनि ओहना मेकेदिको आतो लासो भाइ धनु बुझे पातौ न अब देउ गर्दाखेरि हो चाहिँ मनस्थिर पारेर आउनु होला मुसो पिचो मुको 7-8 ला ब्रे ए गनी गए दास लो हजुर मार पाचौ अब एमजे कोङ अप्ठ्यारो पर्यो अब 8 पाएपछि महङ दुम आदामी खै मार पाचौ ओगरेन तुमलो चाहिँ एकदम भारी रहेछ गकिलो रहेछ अब एकदम गहि धाने पानीमा झापा रहेछ मादाय है हजुर ल ल महङ त रातिमा ओ है आई लगेको पाइएन हजुर ल सुरपाय मार खाए पोती हात छोड्यो है एम हात छोड्यो राना चाहिँ फेरि खाली चाहिँ काम के बसिरहेको त नि बदल ल लाम्ने नक्सलाई दुई चाहिँ दुई लाउरीलाई नाबुचा पर्यो फुप्चाके रानी त गेलका जुल्ता नि सालाबाजी राता दी मेमती हिक्सों सुरा पसंद सुरु दिलियाम दिया युवराज साहब फेरि नथरको भोरा मि तोक्का अब नारायण खेदा हो अब नाचरलाई अप्ठ्यारो पत्रमी उद्देश्यमा तर अब नारायण खेदा वायुमृत अब एके ए ओकरे भयो साथी अब एमले थाहा पाएन केको का साविता भी साथी साविता भी बोलूंगा